Balichana na Mama Sabrina. Balichana na Mama Sabrina. Yeah. Na batandukanye. St. Maria's Church in Olbo. Kanisa St. Maria. Together with her friends and family, pamoja na rafiki na familia, we are happy that you have come. Tunafurahi kama mmekuja leo. And we thank God that we have made it to this day. Na tunashukuru Mungu kama tulifika siku ya leo. We have drinks on the table. Tuko na vinywaji kwenye meza. So please, tunawaisi. Feel free to take whatever is before you. Mujisikie uhuru kukunywa chochote kile mnapenda. It's a mixture of soda and some wine. Inachangana na vinywaji Fanta na wine. But you have your best favorite. Lakini uko na kile ambao unayopenda. So choose your favorite drink. Chakula ile ambayo inakufurahisha. Not all what's on the table is for you. Hapana kile kitu kiko kumweka ndio kiko chako. Amen. So right now, sasa I want to welcome the mother, nataka nikaribishe mama, who's going to welcome all of us officially. Ambaye ataenda kutukaribisha sisi wote. You're welcome, mommy. Nakaribisha mama. Mbele ya yote karibu sana nyinyi wote. Before I want to thank you all of you. Tunakaribisha kwa sikukuu ya mtoto wetu Mediatrice. We invite you for the celebration of Mediatrice. Tunafurahi sana kuwaona nyinyi wote. We are happy to see you all here. Asante sana, tunafurahi kabisa na moyo yetu yote. Thank you a lot, and we are happy through our heart, from our heart. Nafurahi sana mwenyewe anajua kama alifika hapa ukisherehekea sikukuu ya mtoto wetu. And I'm happy a lot that, and if you know that you came here to celebrate our daughter. Namwombea Mungu ile roho ya kuwa na kusema jiunge na wenzake. I pray to God that the heart that you have, that you want to celebrate with us. Maana nafurahi sana. It makes me happy. Kuko chakula. There are food. Kuko kinywaji. And there are drinks. Kuko kucheza. And they are going to be dancing. Tunafurahi sana. Wengine yuko nyuma, karibu sana. And we are so happy there are more coming, but we welcome you. Yeah. Tuna mingi. I don't have a lot to say. Yeah. Asante sana. And just as words from a mother comes deep down from the heart. Na kwa gisi ilitoka katika moyo wa mama yetu. And with that, na kwa hiyo we want to play this song that was sung by Judith Babiri. Tunatafuta tutie nyimbo ambayo iliimbwa na Judy. It's a Ugandan song. Ni nyimbo ya Kiuganda. But it's about a mother. Lakini naongelea juu ya mama. Giving thanks to the mother for all that he has done. Kumshukuru mama kwa ile yote ambayo aliyofanya. Let's enjoy that song. Tuna tunafurahia nyimbo.
song dedicated to all the mothers and Nyimbo ya parents. kwa mama wote. I would very much request everyone to have a seat. Whatever is not on the table, we can wait to fix it. Please find a chair to sit as we open up the function with a word of prayer. Now I want to take this opportunity to welcome our dear pastor. It's always a good idea to start up the function with a word of prayer. Because we are all a blessing to this place. Thank you so much, MEDIATRICES, for calling us here. We are here just because of you. Pastor Martin is here because of you. All of us, we are here because of you. So you are the center of this day. So let's welcome our dear pastor. He's going to bless us with a word. And he's also going to speak to our beloved daughter. Thank you. Good day, Edison. Oh, hi, MEDIATRICES. So Philly di diet telamel mene in cotelati so helican here. Ide yaskapo at telapodanske mukidanwa. Okay. Yeah. Hi, MEDIATRICES. Jambo MEDIATRICES. Nous are the only den first. Hivi inakuwa siku ya kwanza. Do have vented porcelain. Ambao waliochunga kwa muda mrefu. Or den first do have glended die mighty. Na ni siku ambao uliochunga kufurahia sana. So feli dia installed there. Ni chaguo ya mkubwa. O ya vigana sia tiluke frakeken. Nataka nikwambie hongera kwa kanisa. Samin here. Savile
kanisa or tiluke personligt fra min kone og jeg. na uongee kutokea yeye na bibi yake. Vi er stolt. Yeah. Yes, sir. We are proud of you. Yes, I'm just proud. Kwa Swahili. Tunafurahia. Na kujivunia. Sina kujivunia. Ja, eller samansia på dansk. Sasa vile wanasemaka mkidanwa. At nu er de trådt ind de voksnes række. Kama hivi umeenda katika nani fasi katika nchi ya fasi ya wanania wakubwa. Og du har taget det næste skridt. Wanaenda kukamata ingine pa. I forhold til at blive en ung kvinde. Ingine tu wajua kuwa nani mwanamke. Mediatrice, det er en lille påmindelse som om at du skal trædes varsomt på engelsk, så you should just be careful. Ni nataka nikukumbushe kama inabidi ukue makini. Og det er også vigtigt at du bare være dig selv. Na ni lazima kama ukue tu wewe peke sawa mediatrice. Du er en ret smuk ung pige. Uko mwanamke kijana mzuri, msichana mzuri. Og du har en rigtig stor velsignelse. Na uko na baraka mkubwa. Og en fantastisk ung pige. Na uko mwanamke mzuri. Og bare være at du modtager velsignelse i offentlig i dag. Na ile akisema ulipokea baraka leo. Ja, et øjeblik. Og du har selvfølgelig i mange år i foran dig. Na uko na miaka mingi mbele yako. På engelsk. Mkiingereza. Mediatrice, finally it's your party. Mediatrice, hii ni sherehe yako. And it's a big step you have taken. Na ni hatua mkubwa ambayo uliokamata. And as we say in Danish, you have joined the grown-up young people. So we want to just bless you and also wish you the best. You can translate this one. Yes. We also are very grateful for your parents. You have wonderful parents. And of course we've known your mom. And they really love you. And the church loves you. And as you can see, so many of us have come. So that we celebrate this day with you. Now, I'll disturb. I know the sitting is a little tight. But in honor of the Lord, and because she has made a decision, Mediatrice, that the parents' faith is important, but also her faith is important. And she has chosen to follow Jesus as she gets into this age in her life. So we want to honor Jesus. And I apologize that we are quite close, but if you can stand up, that would be nice. We can end some store up, so we build some. And because we are already hungry, we've been waiting a little bit. So I also pray for the food already. So we just eat when the food comes. Yeah. Shall we pray together? Dear Jesus, we thank you for Mediatrice. We thank you because one day she was born in this family, but you also gave her to the community. She has become part of us, part of this big community. And we thank you because she's a gift. Like every person is a gift. And now we pray that at this stage in her life, you will continue to protect her, to watch over her life,
and that she has committed herself to you and has been confirmed that she wants to follow you. We pray that, Lord, the beginning of this period in her life is going to be awesome. That, Lord, she will even grow more to know you and also to be a bigger blessing to the rest of the community and the church. We bless her family. Father God, we also bless the food, sanctified in Jesus' name. Amen. Are you told the pastor the next step? But the food is like for all of us. Yeah. I will request the DJ just to play some music while we eat. And after we've all gotten some food, then we're going to have a speech from the grandmother. Yes, so now we're going to ask Mediatrice's table. Mediatrice Odinvena, iweka mchabiguni ostatu tano mil. Anovia Ferdinand Mediatrice. Sotali den kwa moda sa ele pani. When we finish with Mediatrice's table, then we're going to have all the kids seated on the other side. It will be your turn to take food. And there will be some grown-ups to help you. How are you? Should I give the vanilla food? Yes, as long as it's fried. How do I know it's actually this one? It's a bit of
Ya. Esther, nadhani mtawasaidia, si ndio? Ya. But that's okay. Well, I want to give this opportunity to our grandmother. So grandmother, you're welcome. As the grandmother walks slowly, can we have that song we played? You shouldn't wait for your mother to die. But whatever small thing you have, give it to your mother. Hiyo nyimbo inasema usichungi mama yako akufe, lakini ile kidogo ambayo uko nayo patia hayo mama yako. Na wasalimu ninyi wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na Kristo ya ele santi. Jesus naam.
Nawaza penye hawanifahamu. For dem, der ikke kender mig, Iko mimi tate yake na mediatrice. jeg mormor til mediatrice. Nawapigia asante sana Jeg siger tak. Jeg siger tusind tak, kwa kuona wote hapa fordi jeg er her i dag. na muko wengi. Og I er mange Juu ya sikukuu ya mtoto wetu mediatrice. for vores dag, for mediatrices dag. Nafurahi sana mara 10 Jeg er glad sådan mere end 10 gange. kwa kuwaona nyinyi watu wote mnakuja hapa na mko wengi. For at se jer alle sammen her. I kommer her, og jeg er mange. Kuna wenyewe wanatoka ngambo na ngambo. Der er mange, der kommer forskellige steder. Hapa kuko na wenye tunamaliza miaka karibu 6 na hatuonani. Her er der nogen, som vi ikke har set hinanden i 6 år. Wanatokea za Lanasi na De kommer fra Randers, na wengine Sweden. og der er nogen, der kommer fra Sverige. Ya, nafurahi sana. Og jeg er meget glad. Tunafurahi sana kwa kuya ninyi wote kusherekea sikukuu ya mtoto wetu. Jeg er glad. Jeg er så meget glad for, at I er her alle sammen for at hjælpe med det. Ja, med det celebrate. Man fejrer mediatrices dag. Basi Mungu aliwalinda kukuja kufika hapa. Gud har beskyttet jer til I kom her. Na tena saa sikukuu yetu itamalizika, Og når den her fest er færdig, watu warudi nyumbani kwao. alle skal tage hjem sådan godt. Mungu awarinde mpaka wafikishe nyumbani. Gud skal beskytte dem indtil de kommer hjem. Hakuna mimi kitu ingine ni kuwapigia asante sana na kupigia Mungu asante furaha yenye anatuonesha hapa ya mtoto wetu. Jeg har ikke meget at sige, at bare sagt Gud og tak jer for den glæde, han viser os i dag af mediatrice. Asante sana, sina mengi kuliko hayo. Mungu awabariki sana. Tusind tak, jeg har ikke meget at sige, men Gud velsigne jer. Mange tak, mormor. Det var dejligt at høre fra dig. Ja, lige nu kan jeg give den mulighed til at invitere vores venner, som kan også give en til. Du må også, jeg har glemt dit navn. Aldona. Yes. Let us welcome Aldona with a speech. When I went to meditation, she told me, could you ask her to give a speech? She means a lot to me. And that's why she has the opportunity to give her speech. Og jeg har lært dig rigtig godt at kende. Jeg kan huske en lille pige, der var fuld af krudt, hvor det ikke altid vi kunne finde ud, hvor du var henne. Og det var en fantastisk rejse at se dig vokse og se dig fra den lille pige til den medalje, som du er i dag. Og du er altid så positiv. Du er altid så glad. Du har altid en sjov bemærkning til alle. Og du har også mange venner. Og du er også så pligtopfyldende, så jeg er så sikker på, at du klarer dig rigtig, rigtig godt. Du er sådan en rigtig pige. Du er dygtig til rigtig mange ting. Så jeg ønsker dig alt det bedste fremover. Jeg vil også sige, at jeg er utrolig glad for, at jeg fik lov, og også på mine kollegers vegne er jeg så helt sikker på, at have lov at være her i dag til den fantastiske fest. Det er så dejligt at se dig omringet af din familie og dine venner og opleve al den glæde og kærlighed. Så held og lykke med Mediatrice.
Yes. It's nice to have someone who can always say something to you. Today, meditation. Du skal bare åbne ører, åbne dine øjne. Nogle gange kan man glemme nogen, der har sagt noget. Men du glemmer ikke den person. Det kan være hurtigt, at du glemmer, hvad sagde hun? At jeg var god, at jeg var positiv, at jeg var smuk. Men du glemmer ikke den person. Så du skal bare holde øjnene, åbne dine ører og lytte af det, der bliver sagt til dig. Det er fordi, din væg. Yes. Yeah, I was just letting her just open her eyes and her ears to listen, because sometimes you may forget the words they've said, but you never forget that person. And sometimes you forget the person, but you never forget the words. We're all unique at some point, and other people, they have this talent, they remember the person, and they remember every word that has been said. This is your day. There's not any other day that you're going to have so many people like this. Or maybe I speak for you. So you're just beginning your journey. As every grown-up has said, you've just started your journey. But remember, you're still a child. Ellers siger, du er en voksen. At når man bliver konfirmeret, så betyder det, at man er stor, og man er voksen. Men så husk, du var stadigvæk mors barn. Because? Yes. So thank you so much, Donna and grandmother. We're going to play some music, and I'll say that we are kind of people that love music, and the music should be a little bit high, a little bit slow, but we're going to be, of course we have to be very aware of what surrounds us, so we're going to be playing the music, and each time it's a little bit high. Whoever is seated close to the windows, so you just close the window, then after the music we open the windows. This can stay back kind of. This can back stay back to get ready with their speech. My heart, yeah. Og jeg er MEDIATRICES storsøster. Ja, først jeg vil gerne sige tillykke til min lilledsøster. Det har været en stor skridt til min mor og min familie. Altså, for det første, så skal jeg også sige tak til min mor. Det er hendes hårde arbejde til at være her alle sammen. Uden hende, vi kunne være her, og MEDIATRICES selvfølgelig. Ja. MEDIATRICES, du ved godt, jeg elsker dig som en storsøster. Og jeg vil altid være der til at hjælpe dig. Der hvor du har brug for hjælp, der er altid velkommen til at hjælpe mig. Og husk, din familie og venner, vi er her altid til at hjælpe dig. Der hvor du har det svært, du bruger til god råd i livet, vi er her til hjælp. Og stort tillykke til din dag. Ja. Og mor, tak for din hårde arbejde. Og tak til at føde os, til din dejlige barn. Og jeg vil også sige tak til mine søskende. Det er også være en givet af det der, som I siger her. Ja. Og venner og familie, som, ja, venner altså, og familie, som være med til at hjælpe med, til at lave alt det der, I siger her. Og
så følger min familie også. Ja. Så fik jeg også at vide, at jeg skal også snakke på min egen sprog, så min mormor kan forstå det. Ja. Ja, tá. Na indigo shimra MEDIATRICES na mama kwa batu hagaritsa hangaha ela kwa twahuriye hano tukishimana na badu hafashije gukora go kabasa neza gutya guteka eso niona indigo shimra. Og indbydelse, som vi har bedt, at vi skal alle sammen have noget i jeres glas. Before the girls come to dance, I want to request all of you to have something small in your glass. Because it's going to be a time to say cheers, in Danish we say skål. Og så ser vi 3 gange. 1, 2, og nummer 3. Er vi klar? Ja. Er vi alle klar? Okay. MEDIATRICES skål til MEDIATRICES. Nummer 2, skål! Og den lange, skål! Tillykke med det. Og nu kommer de små her til advance. I know. My kids, they are going to dance for MEDIATRICES. Because those people is not have the gift. Now they go to dance. Sababu gari watoto hii hapana, hii kuna kitu kingine sana kumbuka kwa MEDIATRICES. Saa hii nakuja kwa teta kwa yako. Because they don't have any gift for MEDIATRICES, so that's why they have to show their dance for MEDIATRICES. Saa hii nakuja na sawani. Kama wewe na hilo na corona moja au corona mbili, wewe tatia kwa sahani hii. I'm coming with a plate, I'll put it down. If you have 1 corner or 2 corner, you put in the plate while the kids are dancing. Thank you. Yeah.
Okay. I want to take this opportunity to welcome our beloved daughter. Yesterday, Multia gave us welcome to was Ines data. Som har samlet os alle sammen her. Nu er det hendes tur. Jeg vil bede jer om, at I skal bare være stille. Vi skal give hende det her tid. I'll just request us just to be silent. Let's give her the honor to speak to us. And the friends whom she seated next week, they are also going to give their speeches to her. So let's just give her just this time. MEDIATRICES, you are welcome. Victoria, Immaculate, Ruth, you're also welcome to stand with her as she gives her speech. Let's welcome them as they come. Yeah. I know that in Denmark, children start learning English right away from the first grade. So give me this moment to ask her some few questions before she gives her speech. When you have a friend knows everything about you. Når man har en venner, så den venner du har valgt i dit liv, det er hende eller ham, der ved alt om dig. Så lige nu, vi skal lige teste de tre piger, der står bag ved MEDIATRICES, og se om de vil noget mere, end vi gør. Om de snakker sammen. Jeg stiller nogle spørgsmål til dem, og så må vi se, om det er rigtigt. MEDIATRICES, du giver bare en thumbs up, hvis det er rigtigt. Hvis det er forkert, så gør vi sådan her. Hvis du så man er 60, så gør det bare sådan her. Er vi klar? Vi tager det på engelsk. Immaculate. Hvor gamle er MEDIATRICES? 14. Years. Hun er 13 år. Victoria, what is her favorite color? Blue and blue. Okay.
Ruth, what is her best sports? What does she like most as regards talent? Football and athletic. Basket. She loves football, basketball, and athletic. What a talented girl! Woo! What is her favorite song? I don't think she had one. What is her favorite song? I don't know. What is her favorite song? I think it's I Don't Care by Justin Bieber and Esther. I don't care. Alright, next. Where does MEDIATRICES come from? Uganda and Congo. Yes. All right. Next. Okay. Each of these girls have got a speech to her. So we're going to give them like 2 minutes to give their speech before we ask her to give a speech. Mas que du si till MEDIATRICES. Vi tager der står ved siden af hende. De har alle sammen en tal. Måske er der 2 minutter eller 1 time. Men de er det eneste. Så. And we have to work together. Kære Vicky, vi har både haft optur og nedtur. Vi har også haft nogle oplevelser, som vi aldrig vil køre igennem. Som vi engang vi smed os ud af vores værelse med klog til sommerlejr. Vi står over sengetid. Som dengang, hvor en mærklæg og jeg igen der, og så er Claus blev bustet af en voksen, og jeg fandt på verdens værste undskyldning. I troede, vi var på vores værelse, men vi var lige over jer. Og så lovede vi, at vi ikke ville sige noget om kompliceret frelse, så du også kom med af det. Nu bruger jeg ikke i Trondheim, men jeg ved, at jeg altid kan stole på dig, og du vil altid være der for mig. Vi elsker dig. Jeg må indrømme, at jeg har faktisk lavet en tale, men jeg elsker det så højt, at jeg sagtens skal komme med noget fra hjertet. Fordi at MEDIATRICES, du er min inde i verdensklasse, og jeg elsker dig virkelig højt, selvom jeg ikke har kendt dig i særlig lang tid. Så har du virkelig formået at lyse min dag op rigtig meget, og mange flere dage, så jeg glæder mig så meget til rigtig mange år fremad. We're going to have just a short dance. That's for the Lord. Just find any song.
Now it's her time to talk to us. You're welcome, Media. Kære mor, kære gæster. Kære mor, kære gæster. Når jeg kigger rundt på hver en af jer, får jeg et sus i maven. Dette sus er et varmt og kærligt sus. Dette sus betyder for mig kærlighed, som I giver mig i fulde strøm. Denne dag er en dag, jeg har set frem til i mange måneder. Jeg har set mange forventninger op i den dag. Og jeg vil sige, at denne fest har opgået alle mine nu meget små forventninger. Jeg er og har aldrig været den store taler, men det betyder jo heller ikke, hvor lang talen er, men indholdet i talen. Jeg vil slutte af med at sige tusind tak til alle mine forældre og gudforældre for deres omsorg og kærlighed, som jeg har fået foræret igennem hele mit liv. Og tak til mine bedsteforældre, som har været reserveret for mig, når mine forældre skulle på arbejde eller rejse eller sådan noget. Og til sidst, men ikke mindst, tak til alle mine gæster for at have mødt op her i dag. Yes, thank you so much, Media. I know it's very emotional. Then I want to ask my drink, Media. As she gets ready, there is coffee, there is tea, and there's a lot of things to drink. I want to ask the big brother to open up that bottle. And he all says call to meditation. And on behalf of MEDIATRICES, we want to say thank you so much for every gift you have brought for her. Vi siger tusind tak for alle de gaver, som jeg kom med. Og inden MEDIATRICES sætter os ned, så skal vi alle sammen have noget i vores plads, så vi skal give en skål til hende, når vi åbner den her champagne. What's wrong with you? 1, 2, 3, go! So have something in your glass and then we're going to say cheers to MEDIATRICES. Cheers! Yeah, and before they drink, it's a little mental let us all stand up and say cheers to her. Let's all stand up. Let's else go up as we all with I want to invite
gode mor til at komme. Sammen med mormor. Now, mediatrices alafu ndiye mediatrice kwa sababu watoto wanacheza, alisema watoto wana pesa kupatia mediatrice, kwa hivyo ile pesa wamepatia ni sawa. Jua kwanza niende nje kidogo. Watu kupita
Mama? Mama François?
haciendo la visita técnica. Yo le quiero mi haciendo estamos muy bien, compadre. Y me dice, no, ¿qué hizo ahí? Yo la moto.
Og de skal, vi må ikke, vinteren må ikke være åben, fordi der er nogen, der sover. Altså, naboen, de sover. Så, ja, og de larmer. We want to welcome the MEDIATRICES and Kære MEDIATRICES og kære familie og venner og alle dem der er her for at fejre MEDIATRICES. Jeg vil starte med at sige tusind tak for MEDIATRICES, at jeg fik lov til at have den fornøjelse at være din gode mor. Jeg har været en lang rejse, og endnu mere en lang rejse, der venter til for os to. At følge dig, du var en lille pige, dengang du kom. Næsten som kendte ikke sprog, kendte ikke os, men du var smilende og glad. Og din glæde, det smitter til alle os andre, der siger dig. Og jeg var virkelig glad og velsignet at have dig som din gode mor. Og jeg glæder mig til mange år. Jeg glæder mig til at føle, hvordan du vokser, hvordan du forandrer dig på en god måde. Og det har været en stor fornøjelse at være med til din dimension. Og jeg fik lov til at holde dig på din spor, og ligesom at vise, at jeg er her. Og der er ligesom en viden af det, du fik det der konfirmation. Og det er en stor opgave. Vi to har lagt det her sammen, og vi har lavet løfter til hinanden, og jeg håber, at du husker det. Og det husker jeg. Ja.
Det er ikke noget, vi snakker sammen. Det er mellem datter og mor, og de har vi snakket sammen. Til din mor, jeg vil sige tusind tak. Jeg ved godt, du har knoklet, du har prøvet og få det her til at fungere bare for dig. Og du skal bare være taknemmelig, at du har nogle forældre, som jeg læser dig så højt. Det går alt for at gøre dig glad. Du er bare en blomster til dem, og også til mig. Jeg har ikke forberedt en tale til dig, men jeg vil bare sige, du har en stor opgave. Du har søskende, du har kusiner, og du har Messi og Melik. Alle de ser op til dig. Ligesom du har hørt i kirken, du har fået et lys. Og det skal du lade den. Du skal lægge den op, så alle kan sige. Så du har den store opgave at give sparring til dine søskende. Og også der siger dig. Så du har en stor opgave, som sagt. Men du skal ikke være bange, vi er her til at hjælpe dig. Du er altid velkommen til at komme, hvis der er noget, du er i tvivl. Snakker bedst med din mor, og hvis du tænker, at mor må sende sur, jeg er altid her. Du ved godt, hvor du finder mig, og jeg lover dig, at jeg vil altid være der for dig. Jamen, jeg vil også sige tusind tak for alle af jer, der er kommet til at fejre MEDIATRICES. Jeg ved godt, hun har ventet til de her dage. Hun håbede på, at det måske det skulle være det samme dag, som hun kunne blive konfirmeret, men det kunne ikke lade sig gøre. Men nu er det jo en tur, nu er det der i centrum. Det hele handler om dig, og det skal du skal ikke tage det forgæves, fordi du er jo en voksen i vores katoliske tro. Og nu du har fået lov til at sige ja til den død, som din mor og far har byttet for dig. Nu har du sagt ja til, og det skal du altid huske. Du er en ung pige, der kommer mange ting, men husk nu den dag. Husk den dag, du blev konfirmeret. Det kunne være rigtig mange ting. Du er jo katolik, har bare det for noget, men stol på din tro, fordi dig selv, der har sagt ja. Det vil jeg gøre, og det er de vejen sammen, jeg følger. Og du skal ikke være bange, fordi du har de voksne, du har dine forældre, du har også med i kirken, som du kan gå til, hvis det er noget, du er i tvivl om. Så jeg kan bare snakke i 100 timer, men jeg vil bare sige, stå til ikke, men den vej, du har selv været. Det er ikke alle piger, du har hørt måske fra Esther, vælger til at konfirmere, men det går du, og det var rigtig godt valg. Så til ikke. And now it's time to open the door with a dance. Let us dance. Let us dance and drink. Woo! Let us dance. Let us dance. Congratulations, MEDIATRICES, and let us dance.
Muchacho,